Saba swika Lauben. Obire Noshwera Otinire. Wenu nakushaba. Bakumpa butongore. Ontwaro Onswhere. Umusizo urugero kundebere kariya kantu no kuyakigamba kwa kana atina ubuzima biratakitereze ryo umukazi abatebe nabura umukazi wena norakemera hariya no muzindara mushasha atumushija nanga abandi babenyuma bakimanya bagengwe gongure kaje bwambi atona buzima tanakweshegereza Onswhere kana akimanya kandi konga chikora kwamwe hanangirize umuntu yagambira amazima natari konka kandi urugero kwa mugambire mushikano rufitire gigushinguro gwedina rukamiza abantu nawe ninje ngunaza kwe yes abarebitu bankore media n'abatangirira kandi gundo murundi go kureba aha media muswaga promoter kandi no kimanya munonga ni mumanya munongo promotion nebindi ninkora nabatayi banje bamana munonga abantu bamana bota koza mundisho nka savage ninga shasmani nondijo bakweta MC Mashweko beazinize je nabariyo Mr. Life kabaka n'abantu bono rizoba hareshongaro video iri ne trendinga kandi nashara mukutaye isabanta bari involved mu video ejo. Guess what? Wa kamera no basa kunsikira abantu aba ladies first wasibotanyabo Nasibagese nyendo gamba munonga nka artist to ine shonga yona twakutangirira NKORE Media TV nanye nasemerera yesebo nyine shonga de muswaga Namano gine season yo narauben Lauben taine hakuza nkutinire ndikiriya nkutinire kanu tinsiweche buri season no inechisa buri season no inechisa season nini mbanye nechisia waboryo mwesho eje interview konke buza bikuza kubuza kabugumire torayiruka hona ati nkwiruka ahubwo byane binkwata usime kushobora nakwetegereza so guno mweshongozo wa mani Mr. Lauben kandi ogwe tikubasa kumwoza mu misho umuntu ari kubatire hit zijyayiguriye 10 umuntu ari kutereje shongoro 10 byona birungi nabaje umuntu wa mani munonga no mwishuka cyo shongoro kakwimye plan ibyo shongoro biti munonga ibyo shongoro binde byatire kandi jya mu introducingire ni ukamukunda kandi umureba live na TV yawe Ankole Media ukagiriyo TV eri kusinga yo mu Western Uganda cyakiriho kubuza artist amasanyizo kukagitandika bwireke Minizuka first time yanje yo kurugato mu studio bakaba biriye berogana yo kwa kabiri nibara aha ho mwako watandukana cyeshongoro nazo ni korabo niko kacheshongora we ni korabo kageshongora no musizo ninga niho mwatandikira niho mwatandikira Lauben ne wa muronzira ninga no yakuronzira izoba rumwe kabanjire kweshongora mu mbaga ukuko wabo na keji bukanga hiba kweta arnikai wankakiri katwine kanyine yembaga namureberaho kuwashitire cyakwata wareba akazina ringa akaguma akija yayeshongora konka akabatine recording recording ya studio yacheshongora mukanu konka nareba aine talent wa muri talent haye nyine talent haye cyo kubanza abo kuba no wasako warebera ukareba burungi ningo kareba talent yo kweshongora ngambira cyenyine aho nyahurira ati byombe nkabireba ya cyo kubanza n'umucabonire kamureba nareba bonire icya kabiri nareba kwenda ko aine talent yo kweshongora kandi ari kufayo konka atine umuntu uri kumukwata mukono we natine supporta no maisa kwata mukono nika kwato mumunda base kati la chenga no na mukono nika kare anyway tilaze yo munonga washara mubame ngo yambe talent yes bari munonga okamwe ya namba yes nkamwe ya namba yesu mu nawe yaje kwa nabo yaje impati yanga
nishonga konka nanyo bumva yo mucimiterisho nawe aba yari ngijuka Lauben akija abale bitu bankore media Lauben akija yampuka haho tupromotinga music no mano mweshongo student tukorana kandi tukatwamuhire na interview ankore media henyina yampyo yaje ati nyine cyeshongoro cyanje yakimpa ekari video Testamase keri video narebera mu ikimurungi najantera Lauben waturogire n'umwiti ziko yakatagono basaka group so studio y'imwakore cyeshongoro cyo kubanze kegiye cyeshongoro echo mbacheta najuno mukacheshongoro studio yitu achikoriremo massive studio mutu achikorire ebiro bingahi ninchi byijuka ebiro bina kumwawe mbana mu recording ako ngamutakagire muravu mu recording mutakagire muravu katakagire muravu mucana mu recording hari ayana azari kweshongoro joti of course kamera mwana kanya shongoreramo kamera nda mwana bonire so video mukija mwagikora gwireki video kandi watire musete no nakubwira ubwo audio ninye nagitire musente na video nayo ninye nagitire musente byo nanye nabikoze obayo none ngo mwesho mbeshongo zibona ababishya borebire karusha ngo bwa wirokota kutamusete mwe narukunde kero of course akara mu rukundo akara mu rukundo sawa revitu no ra interview jini no kare no nabire ni hakorabo kore cheso nyowe just kanyine mu rukundo kanyine maravu kongo ko takufaya kugira ngo nayayanga you are free nkanze ati nyokunda mugambe ho yayanga nja kumureka tinyine shonga nawe konga kamukunzire uko mu Stabase ojeje no bayo niho bireba oyetega Ndiko sinkiza nyetegere akija yetegere akana mecha kuza gukora so konka mu relation yanyu kuya mwabugana mukuza kweshongora music aho kubati tabatayisanga kapo kandi ryo mu music ubwo no mweshongozi wa man are celebrated kandi we no kuba mweshongozi wa man so relation ekija ya hama bwire kikurugira kimwa hizobere mwabanduze gukora music ejo relation ekija yabaho bwire hihaho ninga mukachika muko kwezi ninga abiri ekiza kwama 2018 byo kwa kashaka cyashobora mukamuchikozire bwire ki kachikozire biro bina byo kwa kabiri veni koroje mu gumisiriza ukwezi kwenda ay rero kamwana wanje Savage naruga kamera nazo mu mbaga yamara kwata video hari yarebaho umwana cyangwa munongane biro bibiri okay cyo cyatureta kandi mwe bari kweshongora umubiro mukuriye megeshongoro bingahe mbiro mutkorire mu mbwinogu tkoriremo ibyeshongoro bishatu ejyo kozere nawe ninga jya byona ejyawe nebiye yawe kuba tinkwenda kandi ravu ebita misho mutakora music kandi so iwe jyawe wenka mwene umukoreye mu project zinga za music ishatu umwaka umezi mukaro so far not bad icyo shongoro cyo kubanza nibacita najuno mutya mukakora bu omukazugunyo ndihize no kunjuma ari kunjuma obworo bwo witu ijo nkiza shaha munana ezanyakiro wayanga kunyugura ukabana waruga omukayanje tinchigambamo kundi kugamba ndaru mu kikome bitebyo rukwekozesa namanya kivire nikita makaganje kurugerizo ba mukazi wanje najunwa katejo message kamwawe mutaka twarine mukekarugahi wajadishire ukajihirire yinye ngo kana usibura mwana of course twandika Lauben twandika tukuba turabiremo nane ukwana mureba kandi tukuba tureba harubo nakwetegera wewe iki cyeshongoro wakireba je cyona kiryo mu byamaka so you experience ya makato jine
of course njini nobasa kutaba background nakuba mwishogu ni muto kandi iwe tureba ngo oyekorire hizina kandi nyondi kuza kumanya kandi nshoma senior 5 so no mwaka gwe 2012 so kugwe 2012 wabire star ngori nzire sister masa we 2022 nendo jiro kuwantangaza eje nyaka yona to ine wabwinemo of course takabura ubwe nabaro konkana ana kana kutwara kwikabusinguzi bwawe nko kumukimanya no mubona konkana bwe jo shanga mutichirizana mutate banaje mugoreje demo aza kokweza kushanga mutate banaje mugoremwe atoreba ngo nikiza kuteganisa so ruhanga washarama kwereza yakwezora kubasura kumanye umurate umugoremwe so nuko kwija kafuna system ase twine shonga mudyoke turi fine nyizikine muhandika kandi twe itwe tukaciciriza naho cyo kurebera ati mutatina na kugira ngo atazaha kamera tukaciciriza naho mwaja ngo enough is enough abeki itwe turahamwe nakwetegereza ejo niyo iba kweta true love muza kweshongora kandi mukunda nanye nyenda mbe nko mujurizi wanyu tinkwenda kandi Lauben umwaka gumwe 2 kandi oze kungambere bitwarugire empia zita uzagwiye no hamanya binyine shonga mazi nabona aro mweshongozo wawe wayishongireho nawe najangwa rize bizo tubasa kusa interview bakano wangeta no manya akazaye amashongozo gwe ninjira ariyo abokuba mati chikumanyisa ngo umuntu we no wayishongora nawe do tikumanyisa ngo no kweshongora nawe mwine nosho tikumanya tingwe nangambe bingishishe konka ari umweshongozo wawe no shongo ubwo mweshongozi we no mumanya tikwe nanze kubuza ningachi umunyaka ke tane nyuma ari nkahe kana wakana ruga side zisinjiro ati umweshongozo gwe nkeshongora nawe ukoramo mwaza no mu video ya twakorana video yacu ya bunamire kana shango akari muri bunamire ne ari unakozere nawe bakumweta agi si agi areke shongoro cyo bakweta cyane bwo mutwe bitu ubwo yakwibata mu rugo cyane bwo mutwe konka kakorana ukorabo twaheza akaba ataraho relationship agata twishongora kashi konka to wunjizire nawo mukago of course namureta nkahi namureta misho ga kamera so ari bakore media izatwine brother Lauben bamwe shongozi rirangano kandi aje interview ti yayakanaho nezindi abo kuba tiro ntwanjuro mweshongozi musa kandi ntwanjuro of course mweshongozi musa batwine kureka mutwata mu vibe niyejo of savage ajya kasoda ke yari nanya so ekintu nkoko tiro ntukitambuza kora Lauben yoye chamani mbende zo mugisha yonka kuba ni mayangu hati wajira rain to chinde ine shonga ekikuru akwa nyonka kansijiro gomo chire konka nindeba ibondo ruhira utinkumanya ebusasa izinokora bi ajana bwero hanga kuna nyambaraka kumanda kora nozo mujimu benare mwo kutambara omucyara twamushara yo munonga ati madamu wishiteka tebe cyo kuzo music ukatigira bwireke kuko gambira higuru bakore abahagizi bawe ni kureba ngachitandaka ninjira ndi ngo mu myaka nkikumenesha ahubwo kuba nkantwire ninyeshongoro mucyaki yo kuhimbisa ukuzo mugwayazi nkora kwayazo mucyaki kare mkurra kindumu kandi kugira ngo sente zikazubuzire kwiyaho gukora composition yekeshongoro kandi bicikuteganisa kandi integanisa nkibikora ushanti byaba byombaza kunshekera siyo inabonira umushijo ubundi kuterekeshongora akagwatara naye bari munonga turabona iyo ndijo nka promota
ukajya tato guyampikiza reka mbone promota ngene na promota wajeho connection mpango wapi nimba rave kakwata ekyo tukirumu ahabwo kuba omuntu wakwentandukwa aho kutandikira ubwo niwo muntu wo kuguma noyijuka konko go washanga ebihuyiremera umuntu ubwo tinkumwenda omuntu wanyihira hansi akanteka arevu akakwikiririzamo mwene cyo jyangu ninkore ko mushije obungumbo nabo kwevuga kiwapi siyo buturahika arevu niteyite yamane yito nangwane yamani mugire habo kuba Lauben ogwe kibenci mbura muri njano businge bwe kakuba empiyazine nubwo arabari mukono cyo kimanyaho abantu abatakurekurira just for shana yana bikora nkimo kanyogo kimwe kinkwenda cyo kwenda cyati cyate wow Lauben baza boga no kuboga so nasheberwa munongeriza interview giyashemeze kuyatwatana gakora interview masa araka video ndene ka trending ngo bene oshabo mushijo gumba kushwereke tinkumanya abyaenda kwemamaza amahe nyumaho noshanga amanyabe nagira ati bayatana kati manya cyeshongoro kije nyine shonga habwenki nabene mugambere kinte cyo ngo Onswhere ahabwo kubenya mu twabe tuturine tutakagire muka gukora introduction ku mwanzuro mukanta kamutwaraga muka of course bakaba batakumanya mbone kina mugambire cyo nto Onswhere Hati Bakumpa mbutongore kandi manyisa ngo nyuma kara kabana hurira yabira ino mukazi atari jago kwakata kumabazire nicyo nabene ngezo kumanyise cyo kugira ngo hatabazire Onswhere Hati Lauben oyo ruwa Uganda cyane yo bitukamba musimba najya ngo ujye umuziga watshuaza ubeno nakutushwaza mwana musimbo kandi nko kuyanshabire ngo umushorere nanye niza kumushorera kenyene shonga akireba umushorere njya murebera njya mukuma njya mushoreka mugesho ngo nsako yeshongora zarabana aho kuntu ko kushorera okuyabire nagira ki konkate mu manyaba abantu ko gambo kushorera abantu benda kuteka teke ki aka video niza kabazanira basitayika kanaba tinguma ko ndakatunge kandi niza kabatereraho niyo speech yabire na so ketari mu nanka yona abo kwanyishika kagira ngo ndaheze kumushorera nabazirebeye nabone baza kunkunda mwe twakora statement ngenda njegurire bazo jintere ha erya njegurire je mwenu magweje ndebe cyo kungambira gaga jamaze Noshwera Otinire Noshwera kuri ni mubwo of course boine mubwoba ngaho boine mubwoba buriya umwana wo micinkubu abonire ati nubwo botatwe banansanga takagire wabo ko barankwate ni intora hi nazo mucome so nanye nkakore kandi ya pressure nkabwa nyuma yo kuza kuntwara waba bazire bakamanya agira ki ati ndije wena nambe niyo tebekane niza kushwera mweshongorera keshongoro karava kutwara koriro harufu akaravu nyowera havu injiherezo mukazi wanje abandi nabayaye ibine lavu nabakuzi stondeo shoni kari nyinji bite ukire mashoni wapi so katugaruka rugendo rwa music twaruga harubaje kake umunyaka nkebiro mission mwereba nkahinyuzi kare aza ikintu tutandikisa mani munonga abo kuba kurga aza mwana hine kintu kinyongireho abo kumeninza aha stage ndi nyenka kiburabura ntine timu oro muntu
n'umuntu akibanaza kupangisa ko mu mbaga baranaje tarabe nayishongora no aryo umwe wenka ati umuntu areba ko imitwaro 50 uruwenka ati ayenda ngo akore areta baba group mwene group ne yankwira konkati ndebere ahitungiro ati kuza stage mu kiteye kwata nabwo nkasigo ryo mushoro mu wembi ha stage kuyaho karakazi bukara ko nakugambe tukitera cyo cya Somali nempia Lauben okamana bwo tikipendore kuri reryo Hati to mu economics Hati nyonye nashomere je sete kandi je sete nizo zikore zindi kanonja ngo mudemu tora mutire mu ya time ninga transport ya mwihire kuri eka mureta ngata zo mutunga ko taramutunge sa mutwanjura keshongoro kanya kasa akeshongora kasya nyabo ogunwaye na cyesho madamu twa mukatajira ati yagamba abonchita kumhakanya na bakaya akesho kabarwe yabugambe je project isa n'ibindi bahe makapera icyo shongora cyuhire ikigera ngo mazime kintu cyo cyahwire mu kirebe kintu cyahwire abasumbye baragena banyituma ebigambo byabomera mazime kintu cyo cyahwire mu kirebe kintu cyahwire abasumbye baragena banyituma ebigambo byabomera se kintu cyahwire sikoko braza Lauben we kandi to ine yakise cyashongoro ekya ekimbire nyine nikora bayina benkozere nobu ya najum so to ine kindi kisa ariyo twete tukozere nendizo kora bona yene yegera ngo mukazi we taito yacu neja mukazi we nakwetegereza mukazi we nawe nacyo kiriyo tukakozere video yacyo twenzere mutubanze tukore ecogwe cyahwire then nacyo tuze tukizire bwanyuma nakwetegereza so video abagizi bitu bakitegereze video ya sister Mase eriyo neshohora za shooting birabira na 5 za kusiba shooting so tuteka ngo mukire kace neza kuba yashohora nohora akikore video twataka muteka tekere mungaje twatwatire huru na kwata konko oraji kwatejewe nyine twataka mwere munonga bagumana mutureba mu kutugwitu Ankole Media kandi bakunda munonga program yo kushwa abandi products kandi abone bakora amajuta na savunde jya munonga kandi shwe kusugaho Ankole comedy abona abazandu ba comedy abakusinga yaho umurembo rwambara munonga tujyaho umurembo gwito rwambara kandi tontambuze kintu ko kucimanya abeshongozi twatwine sister Mase na brother Lauben mwaguma mwabenda tubantu babatungira kandi of course Hati bakozere family nibakubandi betaga seta zo kujango zibase kubombeka kandi nabeshongozi bamani so muhereze namba zo kubabookingiraho imirimo yiyongere nanyinye nkabanterera ni ba connecting konka mbahereze contacts zanyu yes namba zesimu twine 0 mushanju 83 mkaga 9122 then Airtel twine 0 mushanju 5 mushanju 51 53 22 ya sister Mase abagizi bawe no bagambira cyaba kwakirira umunyuzi ko mukireka cyeka Deba camera taka don't be shy feel free you are a superstar now Shamani chingu bagambira no kugira ngo bampagere bagumene bampagera nanye kugira ngo ndugare ve yimbuko ushange nanye nahikahingo kumanya nakwetegereza noza kumanywa just we chikuru no kurangu mushija ko mushabire ngo akushereje waguma no mpimira waguma no mpimiraho umushaho tampimire nabwe naza kukwatira umuka wanoza kushora njata ati bo jyahamanya tworaze no reba abandi
so mwine kubalansinga mutaka balancing family na music tine songe cyo tukacikiriza naho ki mwamuta balancing family na music buri no kushanga kimwe cyajyo bwire bwe kindi Lauben music no jimanya niyo music ninjimanya ekikuru ni trust then mukagendo myisho konka kitagiye cyo ati nyine mweshongozo promoting bamwita Jack Bwemi konka she is free umushije atakuza kubigenda genda heje konka ndiye na technology ndijo nuko mushije ndijo noza kugenda ta nyine kubaho umutera tatikana nafune mbaga kana nafune muri mata ati nantaro to gukora ki to kuzayo so ndiye jyo kandi nanjye ankore mbaba kuri Ankole Media mwe bari munonga na nyine abojo banje abamani munonga MC Mashweko na Mr. Of Savage MC Mashweko no basa kutujoininga okache oje kibuzo cy'uwamburizo go mushija niwe mumburize ekibuzo nakwakira sebo niye nakira ande mwe bari munonga abakora bitu Ankole Media mwe bari kugira Ankole Media Ankole Comedy Limited mwe bari kutukunda umushija ogubona ka video ka trending gira TikTok batshanje umukazano kitu bakegaruriza so no kagambo ki umushija ogu urugero kundebere kari yakantu no kuyakigamba gwa kana atina ubuzima biratakitereze cyo umukaza batebe nabura umukaza wena ndorakemera hariya no muzindara gushasha atumushija nanga abandi babenyuma bakimanya bagengwe gongure kaje bwambi atona buzima tanakweshegerezo Onswhere kana cyumanya kandi konga kikora ko amwe hanangirize umuntu yagambira amazima natari konka kandi bigero kwa mugambire mushikano rufitera cyo gushongoro gwe dina rukamiza abantu nawe ninje ngo naza kwihamsiriza hinduremo naza kwiroma oina kindi kibuza cyo ningano sima ningano gamba music ya Lauben ni sima Lauben kushanga tandika hi atandikire akehayo akakuza talent yakahikata hekire kandi akagumiza muno mutima butubona kugira ngo basa gukora icyo akagumiza muno mutima murungi akareba umukino warabo bundi yamize makagire byakora kandi akamuha hariya akabera rubinja bari kubasa kuza hakakwana kasigaho kunka iki cyagereze gukora kwihayo mweshonguzi kandi nawe ari mweshonguzi tiburi umo kugira ngo nakikora nakwitegereza kunka kandi ikindi kumushaba wamwihireyo atunoza kumuteka revo ushange nabasa kumanywa konka aruhuna kantu kake kubasa kumurekura kandi still Hati niwe hamireho niwe arukureberaho mwenu niwe mutwe Hati ko kumurekura nahikanagwa mwenu wegendesereze kurebeka ngo umwana wabandi tuwamwihayo akafutwaro wabo manya wato bakafute bomutego yakutwaro wabo ngo bakumanye Hati yo ko kumurekura nije kurebaho raturi nakwetegereza nabakwine bari munonga MC Mashweko kandi batafegwa show yamana munonga aha show ne yamana umurimbara ari kuza kubaho gishow iti kuza performing ari eka ya hotel ebintu ne jamana munonga Ankole Comedy Limited nayo nekura braza Lauben mtubendeze michayonka mwe bari kutuhereza time yani I sign out of Savage ezanya chiro wayanga kunyugura omukayanje tinchigamba mu kundi kugamba ndaro mu kihome omukazi ogwayina kashokano omuke yanje tindi kwenda kuntegeka omushija wota hakitinisa omushija wota kimanyenda kana kuyambire nkakushwera nkakwihaha amahega gasho nonjumira mu g'abantu oguno muwashoni naza kumusiga Onswhere ndijo anjumira mutinyine waka atugambire yaba wake ejo neshaki nakugira ngo ndikiro munjo gende imbwa yo mukazi indi kwenda kuntegeka ona mazima mushija we omukazi okuzarira abana nimfutekera nkogeza iziba nkwanamire wemerero kanyetemba orabe washwire